ya khona okunye kuyawumele hlala sikulungise okwasho ura ngakuyekela kuyapundila into le ma celebrate akithi ukuthi mali ingakakhanyi laphana yabele ngabangane bethu ezinkundleni zokuxhumana kebe kukhomenta mina nabangani bami abangu7 manje umuntu esengathi ule siqongweni umuntu okhona noma ungakhomenta vela akasakubheki lokho yana ngasachayi lokho yana likuyekile khona kuya lingabakhohlwa abacula abantu abayibo abasuke nani phansi bahamba bakhathala libakhumbule noma seliphezulu kunabantu abadlala indimeni enkulu kakhulu kubaculi bakithi noma ngithi ama celebrate kodwa nxa yokuthi angeke ube ngumlandeli uzuyeguga kwesinye isikhathi khona isikhathi sokuthi manje ubhekane nelife yikho lokho ubhekane nelife ke ungayisika ukuthi umuntu awuselandabalayo so kunabalandeli banabani impela bawa nomculo evuka ungakakhayi nokuthi uyaya noma uyabuya noma uyafika lihlala libakhumbula yibo abantu banabana balicentela indlela nize lifike la likhona ngelinali bakhumbule impela mase nihambe nafika kwaNompumelelo. Danko.